hobinya bikin happy. Datang ke dealer bukan cuma jualan, tapi bagi-bagi banyolan. Suzuki punya mesin, Matrozi punya bensin. Matrozi datang, dealer ramai. Konsumen pulang, enggak jadi beli. Matrozi pulang, pembeli kembali lagi. Ozzy Matrozi, si Sales Suzuki. Lucunya enggak alami, tapi kita ngakak nggak pakai basa-basi. Apapun acaranya, apapun kepentingannya, pokoknya Matrozi harus ikut di dalamnya. Mau rapat, mau makan, sampai ke kuburan, Matrozi absen. Wah, dunia jadi mirip makam. Di mana ada kumpul, di situ dia bertahta. Biarpun gak diundang, dia punya 1000 cara. Yang penting kumpul, yang penting brosur. Dunia sales keras, tapi Matrozi bikin santai. Target melesat, tawa pun tercapai. Pilar Suzuki, idola tongkrongan. Matrozi datang, sedih pun jadi kenangan. Suzuki, Yamaha.